İnsan деген adım var. Emine Osigin. Var benim iki kuzum. İki sırdaşım Haşım. Bir ağzım, iki yanak. Burnum ve iki kulak. İki kolum, 10 parmak. Bir başım, iki ayak. Bedenimde kalbim var. İnsan деген adım var. Ана тіліне балачықларының sevgi ашламақ. Ана тіліне құлақлары алышсын. Олар evde, интернеттен ана тілінде видеоларны бақсынлар. Құлақ алыша ve балачықлардан құлай лaf etmege başlayılır. Ана тілінде laf etmek utanmaq керек mi? Bu Kırım Tatar тілінің bütün şeveleri o bizim tilimizin байлығы.